Lucky. Pozdrav ekipa i evo nas u novom videu nakon opet dužeg vremena, pošto nisam baš toliko aktivan. Vrijeme mi je i dalje neprijatelj i neuspješno se borim s time. Uglavnom, u ovom vlogu ću reći malo o repici, uljenoj repici, prvi dio. Pošto smo sad trenutno u prašenju strnjišta već i pa da malo spomenem pošto imam više vremena, ne? Neki su me pitali za video iz Komena i neki vlog, ali nažalost trenutno još nemam ništa. Znači prvi dio, tu je tabla 10 jutara, mislim da je to, ne mislim, nego to je znači onaj dio sjetve iz videa, ne iz onog vloga gdje smo sijali repicu. To je taj dio i uglavnom nisam baš prezadovoljan sa do sad viđenim. Ostali dio čekamo još uvijek jer je zelena. A isto tako je i ova bila, vlaga je bila dobra, ali mi se događa da je jako puno zaperaka i ima dosta zelenih mahuna. E sad, idemo malo vidjeti tu kombinaciju i kako izgleda prašenje, pa onda budemo nastavili u traktoru o ostalim stvarima. Znači, po običaju 6630 i Ziegler Discmaster Pro 3001 tanjurača 3 metra. I evo da vidite kako to izgleda, znači jako suho, jako puno prašine, kišu nismo dobili pa sad ne znam točno, ali jako dosta vremena, sigurno mjesec i pol ako ne i duže. Prijeko potrebna je svemu. Zato, pošto čekamo dalje nastavak žetve, odmah sam prikačio tanjuraču i da obavim ovaj dio, da kasnije se ne moram zajebavati s time i da nemam puno, da imam što manje za kasnije. Uglavnom, ovo je prvi trag, tako sad bude ostalo, znači do nekakvog 10.8., 15.8. i onda, ja mislim, nisam siguran ali mislim da čak i tu ide zelena gnojidba, tako da još jedan trag tanjuračom prije toga i zelena gnojidba onda na to. Evo, toliko o tome. Idemo dalje u traktor, pa onda budem nastavio nešto više o repici još. Znači ovako, da nastavim. Repica kao repica, ovo kad smo pokosili jako loše, ispod 2,5 tone hektar i to ja sam jako razočaran sa time. Očekivao sam loše i hoću vam prinijeti jer repica je izgledala prosječno, ništa posebno i iz nekog razloga, iz kojeg, ne znam kojeg, ali moja repica je jako nastradala od onih prazava. Zašto se to dogodilo, zašto je tako intenzivno moja nastradala, ne znam. Uglavnom sve je ponovo potjeralo iz zaperaka, sve centrale su mi se posušile. I tako da doduše ova zemlja koju smo pokosili
nikad nije dala odličan prinos. Znači realno nikad to nije bilo tu idealno, iako je bilo više od ovog. Ali ostali dio izgleda nešto malo bolje. Sad budemo vidjeti sve kako bude, iako kažem, ostali dio ako će isto dat nekih, ako da 3 tone po hektaru, ja budem super zadovoljan. Mislim, ne budem zadovoljan, ali opet bolje od ovoga, ne? Borim se već par godina da opet zganjam stalno one prinose koje sam imao prije od 4,5 tone hektar. To mi je i želja i naravno, bože moj, i više novaca i sve, ali ne znam zbog čega se to događa, uvijek neki dio zezne ili puno sjajnika ili vremenske neprilike ili ne znam, uvijek neki dio više nisam pametan, već nekih 3-4 godine se borim s time. Ajde, dok je to nekih 3,5 tone po hektaru, to je još solidno, iako ne najbolje. Ali nije mi jasno zašto više kod nas, mislim ne kod nas, neki imaju dosta dobru repicu, iako većina, 90% uljenih repica kod nas je prosječno do loše. Tako da, ne znam, vidjet ćemo ostatak. Ovaj dio koji smo predali, vlaga je bila 7,6 i možda smo malo preuranili, naravno, vlaga je dobra, ali ima dosta zelenih mahuna još koje idu van, jednostavno koje se ne mogu vršiti i onda to doprinosi opet smanjenju prinosa. Tako da ne znam, cijena bude, nadam se da bude to izvuklo sve iz banane, ali evo, kad bi bar pogodio bolji prinos, bilo bi još bolje, ne? Sad je nažalost tak. Evo, krenuli smo i s prašenjem i repica polagano odlazi u zaborav, iako jako velike temperature i vrućine, i zanimljiva stvar je da vegetacijski dosta duže joj treba da dozreli. Još uvijek je zelena, a danas je 36. Tako da općenito žetva bude ne puno, ali znači žetva od uobičajenog po meni, po nama, s obzirom kako mi kosimo i znači kasni nekakvi, ja možda 5 dana. Ječmovi isto skidaju se trenutno, ali stanje je šareno. Stanje je šareno, isto ima nekih, ima skinutih i ide već pri kraju, ali ima još ječmova koji još nisu završeni, oko 15 vlaga. Ja ga nemam pa ne mrem osobno reći ništa, ali po pričanju prijatelja, savršeni ječmovi koji su top agrotehnika i sve, ne daju izvanredan prinos. Vrti se to dobro, oko 4,5 tone, ali naravno da je to moguće još više. Uglavnom, došemerila mi se kamera. Samo malo, evo ga. Uglavnom, vidjet ćemo, neki su full žetvi kod nas, ja još nisam popravo ni krenuo, tako da vidjet ćemo na kraju trenutno. Da, u prašanju vozimo
D3 brzini, vozimo nekih 12 km na sat. Zemlja je tvrda i sušena, kao što sam već spomenuo. Tanjurač nije baš preugodno. Evo da vidite sad kako izgleda. Praši se kao u Sahari. Znači, sumnjam da se nešto vidi. Uglavnom, toliko od mene za sad. Nadam se da ću uspjeti snimiti nešto iz samog kombajniranja, bilo to u repici ili pšenici. I vidimo se u novom videu. Doduše, jednu stvar sam zaboravio, a to da se zahvalim svima koji me prate, jer kanal je stigao do 1000 pretplatnika i postajemo plaćeni youtuber na minimalcu. Tako da zahvaljujem se svima. Budem povodom toga pokušao napraviti jedan video i predložiti jednu stvar, pa onda ću vidjeti mišljenja i do tad hvala svima još jednom. Nastavite me pratiti iako nažalost videi nisu prečesti. Jako mi fali neka ruka da, pa ne toliko u montaži, mislim montaža je jako dio koji mi oduzima puno vremena, ali da barem ima nekome snimiti, to bi pomoglo dosta. No, za sad borimo se ovako i vidimo se u novom videu. Hvala i pozdrav!